Nakon katastrofalnih poplava krenula su klizišta širom Tuzlanskog kantona koja su teško pogodila i kalesijska naselja Paraći i Horozovina. Samo u Paraćima 13 kuća je uz putnu i drugu infrastrukturu potpuno uništeno. Među njima i domovi Hase i Hajrudina Ikanovića kao i Rame Selmanovića. Ikanovićima, ali i ostalim uz islamsku zajednicu, za sada su pomogli i naši ljudi iz Beča. Kako do zime, Mojra? Pa nikako, vidite, nikako. Ne radim od 96. Kako je rat počeo, nisam nigdje radio, ništa, eto. I sad i ovo? Gotovo 4 godine pune, eto. Imam 22 marke penzije i nemam više ništa. Sad sam izgubio sve što sam imao. Sad nemam, samo mogu na cestu i da gledam sa tom svojom djecom unučadima. Zahvaljujem se ovom prilikom svim dobrim ljudima koji pomažu, ali ljudima, našim prijateljima, a ne državnoj instituciji. Mi ne tražimo komzirbu, mi tražimo da nam neko dođe da kaže, da se popriča. Velika je utjeha kad neko kaže nešto. Treba lijepa riječ. Treba lijepa riječ. To nam treba. Mi više nemamo ništa. Što kažemo, kaže Nada, već smo i to izgubili. Slična je i priča Nurije Mušanovića. Nisam ništa spasio. Što sam imao kuću, zemlju, niđe više ništa nema. Pa šta sad, moj Nurija? Podvedli smo nebom još, pa ćemo vidjeti šta će nam, da li će nam dati kakvu makar ljudsku riječ, toplu. Tamo kako sam otišao odavde, od kuće, 7 dana, nikad me niko nije obišao. Jedini što je Efendija, hođa, taj se pobrinuo i došao mi je. Ovom prilikom smo donijeli simboličnu hediju i poklone kako bismo na neki način postakli druge dobre Bošnjake i druge ljude dobre volje da pomognu ovim ljudima. Dakle, je iza nas ovi paketi koji su spremili naši Bošnjaci iz Austrije, iz Beča, dakle u koordinaciji sa Ishak Efendijom Ahmetovićem, a sve u organizaciji preko humanitarne organizacije Human Relief International sa sjedištem u Islamskom centru u Beču. Ljudi velikog srca iz Beča pomoći će i da se u dijaspori pokrene akcija za izgradnju stambenih objekata obiteljima koje su sve izgubile, ali nisu zaboravili pomoći i familijama u izbjegličkom naselju Solina u Tuzli. To su uglavnom obitelji Srebrenice i Podrinja koje rijetko ko posjeti. Oni su za mnoge na kraju svijeta i svaka pomoć im mnogo znači. Hvala vam koje pomogu i kome utisu i kome uveo u baš vam hvala. I ovo dvoje treba Alija i Raza da dužo da zgustiti. Meni je dobro, meni je dosta. Ja bi ovu priliku da se zahvalim Bošnjacima iz Beča, Efendiji Isaku Ahmetoviću, koji je glavni koordinator konvoja. I mi se svi zahvaljujemo i vama i ovim tamo ljudima koje ne poznam, što su tu nama uradili. Najviše bi trebalo hrana i higijena jer ima dosta djece ovdje. I pozivam ovom prilikom sve ljude dobre volje da pomognu ovim ljudima koji su ovdje smješteni i da pomognu onim ljudima koji su ostali bez krova nad glavom, dakle u ovom musibetu, u ovim poplavama i klizištima koji su zadesili našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Bošnjaci u Beču ni ovoga puta nisu zaboravili ljude u nevolji. I ovom pričom oni nastavljaju ugrađivati nove lijepe slike za mozaik solidarnosti, svjesni one iskonske da je tvoje samo ono što daješ.